Dolamora Rins ke Parlopont during forest sai hem the cover piece me sai ke tum chito di si ahemang pangram su son si pamandet. Malong ari Christian chingrum atum pen ingdeng poan thamai ke paman pon. Daitor hiti angkang pestami rong supi pu hokdet pen apinont daitor tan committee ahem kimrang pon bomlo. Lakhain ko ratrok durbagri MSC consensi ke parlopon Dolamora Rins ke parlopon angkang along stami forest sai kam ahem kimrang pon patang det api pistami ingnam rekom sai kia tumpen chiduram dedet si ahem bang paban humason si manda ngletlo. Labang su forest akotor ahem along stami rekom sai kia tumpen kechidu di RG ki ding ong ajok ahem stami non bang ki murim sang son si mandetlo. Lasing nam rekom sai kia tumben sami puthada bangsu ahem quarter along ni chidu thupen asai ke chiklem pamiji aphansi ding hawarara tumpen chuning ripon kohora pen mirsing tok bi Karbi Longri Abirta Lakhain ko rapon nilip MSC consensi ke parlopont Taraji Athan Baptist Church along kedamtang mathizong ni paikri CR ni Malong Ari Christian Chingrooms amai batai po apartment Athan Baptist Fellowship along ke paman pon mai pu simum pen Bible pu hipon si labang su ketalon pon apendela hamstami ipu pon lasu ipu pon det pen aphi Martin Timung pen Bible pu hipon thu si puthot chiklo long so semi pangjar pon thu NKBA Youth Akonchun bang Martin Chimung pensi Jisu mahang thek arni alam thi busami alang ni hin pensi than pajurni ton Lapen Lunchito Arlong Buti Baptist Church Lapen Praise and Worship Team Bethel Baptist Church Youth Team atum pensi bang so amai long padorpon Labang su mai long Taraji arong asar bang krui hini arong asar tum lapen prexam party long ke klembang putum da chetong dun lapen munduli along ke du pastor atum an phan sami Karbi poho lapen jambrong pen Jisu mahanga thek arni amen pen pipa jurpon ya phan kidam ta ningkan ma sinili tum chingki che than lo soteng pen pini tarik krisi matijong ningkan suruhini ra engkor hini nilitum da ethan fellowship along mission bala bangso program ki pichun lo posini tum arna ma phan akiro pilo apeni tum kaching hon naya sar lo NKBA youth secretary kaching hon sar Martin Timung alangli litum kar iya tengpen pini mission ben nilitum phan arna malam klar dak pen nituma ning huk dak input dak alam ni to phan ki than te kang pen apose alangli phan tam akiro pilo kiwang gilang arni andame nilitum malongari phan akang hon akang jinso pen kai ki da menili tuma phan tame nang udun delo pusini tum ning thelo lapen pini labang so Christmas along kewang amunduli tin ben kewang atum pastor ben danglok ke the ki ding atum rong asar lapen sorgaria gambra lapen monduli along rekjam adum ni sonang bong ki ja tum ana phan tame nili hempuji somen ben kadu we phan pre-Christmas akardom pipensi nilam the tengton ko acha sar linar jithulang ante non nale tumla pre-Christmas malong ri pulong anane tum Baptist det puloma mad interdenomination along sanane tum kilon ke dubom no non mat ke nili tum Baptist desi bang soa pre-Christmas ke talon pon acha ante non la so pre-Christmas along malong ri long monduli ando nang tum
mondulis sir kep non ma Keru people pick lo pini ladak malongari mondulis sir kep kaching room pen pre Christmas mate arni gethe labang so pan kang hong labang so Jisu Kristo mang nang gethe ningkan suri ni aprang munit atum papen ki jok je phan arna ma mithang supo mang nang gethe labang so lam lahin len ka chethan je lapena birta ke mi pa chethan je phan pen malongari akija tum chipaduk pik penana tum neliphan lam gethan je phan ki pha teng pen misen pen angkele long lapen pini ki ong dung arna ma phan ki rukar cholong borobor pilo jesemet Jisu Kristo kewang jalam amang getek jalam lake Isaiah montri pen ningkan pharun er kep aprang Jisu Kristo mang tek the aprang se labang sola montri tekang lo la pen Jisu Kristo la ka montri tekang alaman pachekok se alang li nim sopi miri along pen amang nang tek lo lake munit apap atu man munit apap apun an la pen kidukela atumana phan ning gethe la pen papen ke jok je phan se alang li mang nang tek lo labang so apang se arni gethe pu Nitum pirtheatak lapuson amunit abe Jisu pabangan chok lage papen kipe jok abang lapang solam ka chan tulong ke ongdung atum nitum arna phang ke rolong pot proper piklo jasemet malongari atum alang atum kacepat duk pikpen ki pangrum ke ongdung pen arna phang ke rolong pot ning thelo labang so aning kang samarecho abang putin penutin mata nak jadun po labang la Christmas arni ke thea botorahut lain lain ka chinghon lapen ning kang sam ning ke me pensi ana ma phan ing dukar dong pen ruar chopo us kroilo mudilam thela pon sing ton Karbi Longri Abirta jam konsensia long sami ton rong subi ke parlo pon along sami ton committee asai hem kim kerang bona som thathaksi lakhai ko retrok durbagri MSc konsensi ke parlo pon angkang dai thora rong supi along sami local MSc mari education research tok pipen ke sabaduk pen ajok labang su arong supi ke parlo pon adim along sami ton committee asai hem non kim rang pon bomlo Lasi jongsi daicor hawar sangbe prabjin pen jongsi town chamandun dele putang ri chujor cholang pen chenglok labang su hawar long sami ke ching thur awar sai sami longdun popusi hada ratung pen chan pon rinti lapen daithor pen rongbong ghat adak atowar sami prabjin pen ke salam ponji aphan non research tok bi pen sami siding pon bom lobuta birta long pon thu Labang su hem ke ciklu yon ni aprang pen si kim lo. Tang nang itum la bang sut dai thor town kikim apu thak an bang nang lin arong lo. Nili tum ke dai thor rat bang ni tum ning arong pig lo. Te bihek thi hek ben lam son thek long le. Ani hala suhura ba hithi bang ya hem bang la son hop pirai staminon bang ke hem thir klong hem sini tum long pu sini ngarong pik lo tang tu na teng te non chik lo yon tham bang te ke tang lo pula so ni tum ma tha dun